ምን እንዳጋጠመህና በምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለ አስረዳቸው። akkuma argaa jirtan obboleeyyan koo umurii kanaan kaleen kiyyalachiin isaaniitu hojii dhaabee waan jiruuf yaanet hospitaalitti torbetti yeroo 3 daayileesisii dhiqadha. Kanayyuu dadhabee amma daayileesisii dhiisee jira. Daayileesisii yeroo jalqabaatiif as bira dhiqadhee lammaffaa as biraan dhiqadhee sadaffaa as biraan dhiqachaa waan jiruuf hedduu takkana miidheeraa akkana baraartan nafseetii yana baraaraa uummata Oromoo isiniin jedha. ጨርሳለህ? ሀሳብን ለሚያግዙ ሰዎች የባንክ አካውንት ነገራቸው። 106954 36 908 አብዱ ሰመድ እርቦ። የምን ባንክ ነው? ንግድ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። በዚህ አካውንት የአቅማችሁን ድጋፍ እንድታደርጉና ይህንን ቪዲዮ ለሚያግዙም ሰዎች ሼር በማድረግ እንድታደርሱ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ ይሁን። እሺ ነጌታ።